rero ni umwuka wera azana ubumenyi, nta handi wabukura. Turavuga ubumenyi burimo guhishurirwa, kuko twabonye ko ubumenyi busanzwe burahari. Imana yahaye umuntu ko agira ubumenyi busanzwe burahari. Niyo mpamvu ubona umwana w'umuntu yabashije gutera intambwe mu mibereho ye, akava mu bihuru, mu bishyamba, mu bitare, kuri Adamu akagera uyu munsi aho yahinduye environnement ye, yahinduye imibereho ye. Kuko umuntu mbere na mbere ntabwo yabaga mu mazu, ntabwo Imana yaremye amazu. Imana yaremye Adamu na Eva imushyira mu ngobyi ya Edeni. None byagenze gute uyu munsi twisange turi mu mazu, dufite amashanyarazi, dufite ikoranabuhanga, dufite ibiki? Ni urugendo rurerure. Dufite indege tujyamo, dufite ibi byose dufite ku isi uyu munsi. Ibi byose ntabwo byari bihari. Rero urwo rugendo rero rwo kuva mu ngobyi ya Edeni none tukaba turi mu isi y'uno munsi, nuko Imana yaduhaye ubwenge buduha ubumenyi busanzwe butubashisha kugerageza kumenya ibituzengurutse, ibidukikije, no kubibyaza umusaruro wahindura ubuzima bw'umuntu ukoroha. Ndio ndavuga ubuzima bw'uburyo bw'umubiri. Ubwo bwenge rero ntabwo ari bwo bwitwa gnose, ubwo ni ubwenge busanzwe. Gnose ni ubwenge bufite revelation, ni ubwenge bufite ishurirwa. Abantu rero batizera ko Imana ishobora kumenywa babita aba agnostic. Ni ukuvuga ni abavuga bati ntibavuga ko Imana itariho, ntibanavuga ko iriho, ahubwo bavuga ngo nimba inariho ntabwo yamenywa. Bo ntabwo ari abahakanyi. Abahakanyi babita aba ate, atheisme. Rero bariya ba agnostique ntabwo ari abahakanyi. Bo baravuga bati ntabwo Imana yamenywa, iri kure cyane mu buryo umwana w'umuntu ntiyayimenya. Ngo Dieu est inaccessible par la raison humaine. Umuntu ntabwo yayimenya, ariko bafite agace k'ukuri, ntibafite ukuri. Kuko biravuga ngo isi ntiyamenye Imana mu bwenge bwayo. Nimumva se? Bo barashaka kumenya Imana mu bwenge bwabo. Ntabwo bishoboka, kuko ubwenge bwacu tumaze gucumura, umwijima warabutashe. Ntabwo rero ushobora kumenya Imana mu bwenge bwawe. Ubwenge bwawe ntabwo wakumenyekanisha Imana. Na niyo mpamvu ubona rero abantu bavuga Imana kwinshi, kuko ntibashobora kuyimenya n'ubwenge bwabo. Na niyo mpamvu bamwe banasuzugura Imana, ariko ntabwo ari Imana urema basuzugura, basuzugura Imana zo mu mitwe yabo. Bo nta muntu asuzugura rurema, bibaho. Izo Mana basuzugura nizo mu bwenge bwabo. Ntabwo ushobora gusuzugura yabiremye, bishoboka. Deja numara kumenya ko byaremwe automatiquement ako kanya muri wowe haza kumenya ko yabiremye ifite ububasha bwose, ishobora kugukoza icyo ishaka igihe ishakiye. Rero nimumva abantu batuka Imana, nimuzibaza ngo ni Imana dusenga. Batuka Imana yo mu bwenge bwabo, ntabwo ari Imana rurema. Amen. Kuko ijambo Imana rifite ibisobanuro byinshi. Imana c'est un nom commun. Ni Imana. Ushobora kuba kiriya giti kuri wowe niyo Mana, iriya buye kuri uriya niyo Mana, ushobora kuba ubwenge bwawe nibwo Imana. Rero ziri kwinshi, ariko Imana rurema, iyo Mana nta muntu yajya kuyihangara. Bishoboka? Ntabwo nuvuga ngo urahangara Imana, ni Imana wiremeye mu bwenge, ntabwo ari Imana rurema.
rero babuze iki? Babuze gnose, babuze ubumenyi buturuka kuri yo, ngo kuko isi ntihamenya Imana mu bwenge bwayo. Niyo byatumye Imana ikirisha twebwe abizera. Amen, haleluya. Ubupfapfa bw'ijambo ry'umusaraba. Abakorinto wa mbere niko dusoma 21. Ubupfapfa bw'ibibwirizwa wavuga, kuko ubwo bwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ububwirizwa. Amen. No kuvuga iki? Isi ifite ubwenge bwayo, ubwo rero nibwo ishaka gusuzumisha byose ndetse n'iby'Imana. Ngo isi rero ubwenge bwayo ntago bwayibashisha kumenya Imana. Ubwenge bw'isi bubashisha isi kumenya ibindi ibyaremwe, ariko ntabwo bubashisha kumenya Imana yabiremye. Ngo niyo mpamvu Imana yashimye kudukiza twebwe, idukirisha ubupfapfa bw'ubutumwa bwiza wibwirizwa, kuko atubwira ariya kuri 18 ijambo ry'umusaraba, ku 18. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Amen. Amen. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ku bantu b'isi ni ubupfu, ku bwenge bw'isi ni ubupfapfa, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Rero niba wumva umuntu atuka Imana, ntuzajye wibaza ngo ni Imana rurema. Abatuka Imana zaremwe n'ubwenge bw'abantu, kuko Imana rurema ntabwo ayituka wowe. Nubwo Imana izabahana ibitare blasphémateur, abakobanyi, ariko mu bisanzwe ugiye kugenzura ntabwo baba bazi Imana. Ko ntabwo wamenya Imana ureke guhinda imishitsi. Bw'imbaraga zayo, ubumana bwayo ngo bugaragarira mu byo yaremye. Niko Paulo yandikiye Abaroma. Rero murumva, hariho abahakanyi bitwa abahate, hariho n'abandi batari abahakanyi ariko baravuga ko Imana ntibayimenya, ntibafite ubumenyi bwayimenya. Dieu est inaccessible, bitwa aba agnostic. Kristo rero Umwuka Wera yaje kumuhishura binyuze mu nzandiko z'intumwa. Kristo Umwuka Wera yamuhishuye, baratubwira mu Bakolosayi. Kristo uwo ari we n'urwego ahagazemo. Bakolosayi ibice 2 ku murongo wa 15 ugeze ku murongo wa 17 19. Kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru. Bakolosayi cya mbere ku murongo wa 15 19. Ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we harimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, n'ubutware bwose, n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Yabanjirije byose, kandi byose bibeshwaho nawe. Niwe mutwe w'umubiri, niwe torero, kandi niwe tangiriro n'imfura yo kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abe ari we wa mbere uhebuje byose. Kuko Imana yishimiye kuzura kwayo kose kuba muri we. Amen. Murumva ko Paulo mu Mwuka Wera yavuze Kristo.
niwe shusho y'Imana itaboneka. Ni ukuvuga iki? Bivuga ngo Imana tutabona yigaragaje muri Kristo. Bivuga ngo nureba Kristo uzaba ubona Imana nzima, ariko isi ishakisha Imana ahandi kuko itemeye inzira Imana yajemo. Isi ishakisha uwabiremye byose mu yindi nzira, kandi Imana rurema niyo yitiyemo inzira yo kumenyekanisha abari mu isi. Kristo niwe shusho y'Imana itaboneka. Nushaka kumenya Imana hanze ya Kristo, ntabwo ari ya Mana rurema uzamenya, uzamenya ibindi bitari Imana rurema. Niwe shusho y'Imana itaboneka. Nyuma muri uyu murongo rero hari idini nayo ryahatakariye. Uyu murongo nyine tugiye turavuga wa 15 ngo niwe shusho y'Imana itaboneka, ari ijambo rikomeza hari niwe mfura, niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose. Okay, hari idini ryahatakariye aho kuko ntago ryumva sanse yabyo. Niwe mfura ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo yararemwe, Kristo yararemwe. Oya, hano bavuze niwe mfura, ni ukuvuga iki? Urabona imfura mu muryango ni umwana wa mbere. Amen. Hano iyo bavuze ngo niwe mfura, bari baravuga position ahagazemo mu byaremwe. Ni ukuvuga ngo ari hejuru y'ibyaremwe. Kristo ni ishusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe, bivuga ngo ari hejuru y'ibyaremwe. Kuko Pawulo kugira ngo babyumve yahise asobanura neza umurongo wa 16. Ahita amuvuga rero, asobanura icyo bivuga ibifura mu byaremwe. Kuko muri we arimo byose byaremewe. Tugende buhoro. Muri we nimo byose byaremewe. Ivuga ngo rero ntabwo ari kiremwa, ahubwo muri we niho byose byaremewe. Mana gushyura. Hari idini rero rifite abayoboke benshi ku isi rifatira abakristo batigishwa hano ngo nibona Kristo yararemwe, babafatira hano. Ariko ni kutamenya icyo iyo jambo rivuga, le premier né, first born, imfura mu byaremwe. Kuko ugiye kuri uwo murongo wa 16 Pawulo asobanura icyo aravuga. Yaravuga la position Kristo afite mu byaremwe. Mana ishimwe ko we atari icyaremwe, ahubwo byose byaremewe muri we. Ariko ntabwo birarangira, ntabwo byaremewe muri we gusa. Komeza. Kuko muri we ari bo byaremewe, ari byo mu ijuru cyangwa mu isi, ibitaboneka n'ibiboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, n'ubutware bwose, n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose. Agararaho, niwe wabiremye. Urumva? Niwe wabiremye byose. Ni ukuvuga ngo Kristo ni rurema. Hano ariwe aravuga ubumana bwa Kristo. Nimba i Kristo ari we wabiremye, birumvikana ko ari hejuru y'abyo byose. Niwe wabiremye. Bivuga ngo bimugomba iki? Kumusenga, kumuramya, kumuhimbaza, kuko ni rurema wabyo. Imana yabwa icyubahiro. Ibi rero hari icyo bidubwira, biduha imbaraga mu masengesho yacu, kuko tumenya aho dusenga position afite. Imana ishimwe. Haleluya. Iyo urasenga ukwiye kumenya urasenga iki. Kuko twabonye ko ibisengwa ni byinshi, kuko hari imana ziremwa n'ubwenge bw'abantu. Iyo urasenga se usenga iki? Hano Pawulo ariwe arayishura Kristo ari we na position afite. Amen.
mumenye ko turiho turareba icyo bita supremacy ye. Amen. Hano rero ariho aragaragaza icyo bita la prééminence du Christ. Prééminence ni ikibanziriza ibindi. Hano Paul aravuga ngo bitarabaho we yariho. Donc la prééminence ya Kristo. Imana ishimwe. Hari ibindi rero mwumvise ngo byose byo mu ijuru no mu isi, ngo ari intebe z'ubukuru, ari ubutware, ari ubushobozi, ari byose byaremwe muri we, biremwa nawe. Nimba rero byararemwe muri we bikaremwa nawe, abifiteho ubushobozi. Amen. N'uyu mwanya ibyo turimo ngo byaremwe nawe, biremwa muri we, bivuga ngo abifiteho ubushobozi. Ndiyo ndavuga ibiki? Ndavuga byose, harimo n'ibihe. Ibihe byose wanyuramo, ibyo byaremwe muri we, biremwa nawe. Nimba ari ururema wabyo rero, abifiteho ijambo rya nyuma. Murumva? Ako turarangiza. Paul arakomeza. Niwe byaremewe kandi byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Yabanjirije byose kandi byose bibeshwaho nawe. Aha. Yabanjirije byose, niyo navuze la prééminence. Yabanjirije byose kandi byose biremwa nawe. Komeza. Ni nawe mutwe w'umubiri. Niwe torero. Niwe mutwe w'umubiri. Umubiri ni torero. Sinzi Bibiliya Kinyarwanda ivuga. Il est la tête du corps de l'église. Niwe mutwe w'umubiri. Niwe mutwe w'umubiri. Il est la tête du corps de l'église. Ni kuvuga ngo itorero rigizwe n'abantu bo mu mahanga yose n'indimi zose n'amoko yose, mu bihe byo byose, nimba abo bose ari ingingo z'umubiri, ubwo umutwe w'umubiri ni Kristo. Ubwo ni tradition zawo. Komeza. Kuko Imana yishimiye kuzura kose ko kuba muri we. Ari ni ijambo rikomeye kyo kumenya. Umvirize. Ijambo 19 rirakomeye. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui. Plénitude ni fullness. Imana ngo yashatse ko muri Kristo ubumana bwose bugaragara umwana w'umuntu, ari we Kristo. Ngo Kristo ni Imana yambaye umubiri. Iyi Mana yaturemye, iyi Mana yaremye amanyenyeri, amasi, ibizwi n'ibitazwi, abamarayika n'abandi bose, byose byaremwe n'uriya wambaye umubiri, akavuka mu nda ya Mariya, akavukira Betelehemu, agakurira na Nazareti, agakora imirimo ye muri Isirayeli. Uriya niwe rurema. Imana yafashe ubumana bwayo bwose ibuzana mu mubiri w'umuntu, niwe Kristo. Kristo rero ni Imana, kuko niwe shusho y'iyo Mana tutabona. Birumvikana impamvu rero abadayimoni bamubonaga kure, bagahinda imishyitsi bagataka. Urakuzi, niwe uzatwica igihe nikigera, urupfu rubi. Niwe uzatujugunya mu rutazima. Niyo mpamvu yashobora guteka urupfu rukarekura Lazaro. Niyo mpamvu azukanye n'abera, kuko niwe yaremye n'ikuzimu hariya. Niyo mpamvu yavuze ngo ubonye Yewe ababonye Data. Hano Bibiliya irahishura Kristo uwo ari we na position afite. Kubimenya ni by'ingenzi mu kwizera kwacu, kuko urabona iyo umaze kumenya iyo uta la suprématie du Christ,
the supremacy of Christ, uhita umenya ikintu gikomeye cyane cyatuma udashobora guhinda umushitsi. Ikintu na kimwe ntabwo cyaguhindisha umushitsi, yaba umuntu yaba ibintu, iyo ufite kugwishyurirwa. Ikibazo rero ntabwo ari abakristo bose mu matorero bafite kugwishyurirwa, bafite amadini gusa n'ibisa nayo, benshi, simvuga bose. Niyo mpamvu iyo haje ibibazo abantu batakaza icyo bitaga kwizera, kuko ntabwo bari bafite kwizera by'ukuri. Twavuze iki? Twavuze ko igitabo urwandiko rw'Abakolosayi n'urwandiko rw'Abaheburayo bifite ikintu bihurijeho, wishura la suprematie du Christ, wishura urwego rw'ikirenga Yesu ahagazemo mu byaremwe. Hano tumaze kureba Abakolosayi, reka tugere mu Baheburayo naho. Icya mbere baratubwira nabo hano ibya Kristo. Barisomere ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 4. Kera Imana yavuganye n'abasogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we waremesheje isi. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bw'Imana ikomeye cyane iyo mu ijuru. Amen. Amaze kurusha abamarayika icyubahiro, nk'uko izina yarazwe riruta ayabo. Ese mwabyumvise? Icya mbere ni urwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Hano ukwiye kwisitiwa mu Baheburayo, kuko ngo Imana yavuganye natwe. Twebwe bande? Abaheburayo. Niyo mpamvu bivuze ngo ni urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, kuko ayandi mahanga ntabwo yavuganye nayo, ahubwo Imana yanyuze mu Baheburayo ngo yimenyekanishe. Nusoma hano rero uzajya umanza umenye context, ngo Imana yavuganye natwe. Twe bande? Abaheburayo, kuko nibo Imana yahagurukijemo ba Mose, abahanuzi byose. Kuko hari igihe udashobora kumenya ibi, wowe ukibaza ngo bavuganye n'abasogokuruza bahehe. Ni bande se abasogokuruza? Kuko ayandi mahanga yose abasogokuruza bo n'abapagani. Ngo Imana, amen, yavuganye n'abasogokuruza bacu mu bihe bitandukanye no mu buryo butandukanye binyuze mu bahanuzi. Bayumvise? Abahanuzi bavugana ni bande? Ni ba Aburahamu, kuko Aburahamu nawe ni umuhanuzi. Ni ba Aburahamu, ni ba Isaka, ba Yakobo, ni ba Mose, amen, n'abandi bahanuzi bose muzi birivugana. Bose bari bande? Bari Abaheburayo. Ngo ariko muri iki gihe cy'iherezo, amen, muri iki gihe cy'iherezo ivugana nani? N'abasogokuruza? Ivugana natwe. Bayise? Ivugana natwe, Abayuda n'abanyamahanga bizeye Kristo. Imana yavuganye natwe. Mbere na mbere ku Bayuda, hanyuma ku banyamahanga. Bibiliya bivuga, Bibiliya avuga ko ngo umucyo wari ukwiriye kubanziriza mu Bayuda ugakomeza mu banyamahanga. Umucyo w'ubutumwa bwiza.
umucyo wo kumenya Imana. Noneho Umwuka Wera mu mwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo cyangwa mu mwanditsi w'ibagwa yandika Abaheburayo atagere kuvuga rero uwo mwana wayo yavuganye natwe mu gihe cy'iherezo uwo ari we na pozisiyo afite mu byaremwe. Ibyo ubanza ubimenye. Uyu murongo wa mbere ntabwo ari abanyamahanga, ngo yavuganye n'abasogokuruza b'Abaheburayo mu bihe bitandukanye no mu buryo butandukanye. Ariko muri iki gihe cy'iherezo rero yavuganye natwe binyuze mu kanwa k'umwana wayo ari we Samurago wa byose, kandi ngo ni muri we Imana yaremye byose. Hano reka nkosore ikindi kintu. Iyo bavuze ngo isi, muze mwibaze ngo ni isi, ni univers, isanzure. Amen. Cosmos. Uko iyo umuntu yumvise isi ahita yumva ngo ni isi iri hano. Iyi si ni ntoya cyane, ifite diametere y'ibihumbi 12 kilometero. Mwanyumvise? Iyi si turimo ni gato cyane ugereranije n'andi masi. Amen. Diametere, mwumva diametere cyo? Nufata umupira uva hano kugera hariya gutya, ucamo hagati hariya. Amen. Ni ibihumbi 12 kilometero, ni bike cyane. Indege iragira gutya ikaba yarangije isi yose. Nubwo itanyura hagati mu isi ariko igize gutya. Rero iyo bavuze ngo niwe yaremesheje isi, ntabwo ari isi, yaremesheje cosmos. Mu Kigiriki ni cosmos, ni ukuvuga isanzure ririmo amamiliyari menshi cyane y'amagalaxy, na galaxy imwe ifite amamiliyari menshi cyane y'amanyenyeri y'amazuba n'imibumbe izenguruka kuri buri zuba. Rero murumva yuko byaremwe na Kristo ni bigari. Amen. Uko universe no munsi cyangwa cosmos nago haraboneka science yavuga universe uko ingana na ipimo bihari. Science ugeze ubu icyo yita universe ni ukugera kuri miliyari 42 za année lumière. Uvuga ngo umuvuduko w'umucyo dans le vide umwaka wose, umucyo ugenda umwaka wose ibirometero 300 isegonda, none ukagenda miliyari 42 z'imyaka. Uvuga ngana. Amen. Iyo niyo univers connu, iyo niyo sanzure izwi kugeza ubu. Ariko si ukuvuga ko ariho igarukira. Amen. Erega ni ikibazo. Iyo abantu badatekereza isanzure ibyaryo, niyo mpamvu bagenda bagakinisha Imana. Ntabwo bazi Imana, niyo nababwiye kuva mbere. Niyo mvu umuntu atuka Imana, ntabwo ari ya Mana rurema, ni Imana yo mu bwonko bwe, ntabwo ari Imana rurema. Amen. Ese iyo mwayumvise, iyo utekereje ku byaremwe ukaba ufite n'ubumenyi runaka bwa science aho igeze uyu munsi, nta kindi byabyara muri we, byabyara kubona uri gato. Ntabwo ushobora kwirata, ubona kuri insignifiant, nk'uko umuntu yitwa Pascal Blaise yabivuze. Iyo utekereje ibihe imyaka n'imyaka yabayeho mbere yawe, ugatekereza n'imyaka izaba inyuma yawe, ukisitiwe hagati aho imyaka yo kubaho kwawe, ugatekereza n'ubugari bw'isanzure, ukibaza aho turi hano par rapport isanzure, turi ubusa. N'aka gasi kacu
insignifiant. Uhita ubona rero umwana w'umuntu nta kintu afite cyo kwirata, ese yirase Kristo gusa rurema, nta ibindi de bêtises. Ona iyo musomye Yesaya 40 baravuga iki? Baravuga la grandeur de Dieu et le néant de la créature. Ngo ugukomera kw'Imana, ubuhangange bw'Imana n'ubusabusa bw'ibyaremwe. Twebwe turi ubusabusa. Niwireba mu byerekeye ibyo bita l'espace-temps, ukareba ibihe ko bingana bisimbura ibindi, ukareba n'isanzure, ukareba place twokipa mu isanzure, hanyuma kwese umuntu yirata iki koko? Nta kimwe umuntu akwiye kwirata atari Imana gusa. Hano rero turabona mu Baheburayo baratubwira ko Kristo ngo nukurabagirana kw'ishusho yayo. Mu Bakolosayi batubwiye iki? Niwe shusho y'Imana itaboneka. Hano batubwiye ngo kurabagirana ku bwiza bwayo, kurabagirana ku bwiza bwayo, ngo ni Kristo. Il est le reflet de sa gloire. Kandi ngo ari ku murongo wa 3, uwo kuko ari ukurabagirana ku bwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, n'ishusho ya kamere yayo, l'empreinte de sa personne. Nukuvuga iki? Nuvuga ngo nushaka kumenya Imana reba Kristo, nudashaka kureba Kristo nta manya rurema uzamenya, uziremera Imana mu bwenge bwawe. Nico bivuga hano. Amen. Ngo amaze kuzana umuhagiro w'ibyaha, ubwo amaraso n'amazi byavuye mu rubavu rwe. Amen. Hanyuma akazana inzira yo kuhagirwa ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane mu ijuru. Bivuga mu Kinyarwanda ari assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bw'Imana ikomeye cyane yo mu ijuru. Ariko rero ngo les lieux très élevés, mu ijuru risumba amajuru yose, des lieux très élevés, in the highest place, hejuru cyane. Nimba haba hejuru, we ni hejuru cyane, niho Imana iri. Kristo Yesu ari iburyo bw'Imana ikomeye. Ari ijambo ryavuzwe ngo niwe uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Bivuga ngo ijambo rye rya Kristo niryo rifashe ibintu byose. Ijambo rye niryo rifashe ibintu byose. Iyo avuze ibintu byose wumva ari biki? Wumva ari biki? Reka tudefinise byose ni uvuga iki? Soutenant toutes choses par sa parole puissante. Byose. Nubona kuba turi hano twicaye hano, bivuga ngo hari imbaraga zituma twicaye hano. Hari imbaraga zituma iyi nzu, urusengero, mwaragiye ku cyumweru none muhagarutse mukarusanga hano. Kuko isi rutagiye. Kuki utagiye? Kuki ni muza gusanga inzu zanyu zikiri aho mwazisize? Kuki mutari muzisange muri Amerika cyangwa mu Bushinwa? Hari igituma ibintu bimeze gutyo. Hari ikintu bita les 4 forces fondamentales de l'univers. Les 4 forces fondamentales de l'univers. Nuvuga ngo kuba turi hano, kuba tuza gutaha tugasanga inzu zacu zikiri hariya, nuvuga ngo hariho
za force Imana yashizeho zitegekwa n'amahame Imana yashizeho mu rwego rwa kimuntu turebesha amaso. Iya mbere twavuga ngo irakomeye niyo bita la gravité cyangwa rukuruzi. Ituma iyi nyenyeri iguma izenguruka aho ku ruziga idashobora kurenga, iyo bita trajectoire, orbite. Ntishobora kuvuga ngo ndagiye hariya. Iri zuba naryo irazenguruka, n'isi yacu irazenguruka. Okay? Buri kintu cyose mu isanzure gifite aho kidashobora kurenga, iguma kizenguruka mu mwanya wacyo. Nawe ukankurura nanjye ngawukora. Ari ibintu byinshi cyane ngo umupfapfa ngo n'umuriro mu maso ngo aravuga ngo nta Mana iriho, kubera ubupfapfa buri mu mitwe y'abantu. Ntabwo batekereza no kubyaremo. Impamvu mubona tudakururana nuko turi utuntu duto, ariko turakururana. Buri kintu mu isanzure kikurura ikindi. Wabizi? Ukwezi kurakurura isi kawukurura. Nibyo bizana muvuma y'inyanja, imiraba. Wabizi? Kubera ko ukwezi kurakurura, isi nayo igakurura. Niyo bituma ukwezi kudatumuka gufata inzira yako, n'isi nayo nifate inzira yayo. Hanyuma izuba rigakurura imibumbe yose izengurutse izuba. Wabizi? Kuko izuba riraremereye kurusha isi, kurusha imibumbe izengurutse. Ariko niyo mibumbe nayo irakurura, ariko isi niyo irusha imbaraga. Ibyo rero nibyo bita la gravité, la force gravitationnelle, la gravité. Ibyo ni ihame rya mbere rituma turi hano tudatumuka mu isanzure. Wabizi? Niyo mpamvu inzu yawe uza gusanga ihari. Ariko si ibyo gusa, twumvise ko ngo Kristo niwe afashe byose n'ijambo rye ry'imbaraga. Nibyo turareba mfite hano. Sinon ndabatwara muri science ndabereka ijambo cyo rivuga. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Ijambo rye. Ijambo rye c'est une loi. Nuvuga ngo ijambo rya Kristo niyo yashizeho amategeko. Itegeko rya mbere mu isanzure ryitwa rukuruzi. La force de la gravité. La gravité. Rukuruzi. Buri kintu cyose mu isanzure kirakurura kindi. Namwe murakururana nubwo mutabibona kuko turi utuntu duto. Nous pesons rien. Ariko turakururana muri esheri ntoya cyane. Amen. Ariko mwibaze, iyo rukuruzi ituma amanyenyeri n'amazuba n'ibiki byose bipima amatoni n'amatoni, ikabifata hamwe. Ubiriza ngo niyo force ntoya uma force yose Imana yashizeho muri univers turibone, niyo ntoya. Ariko à l'échelle macro, mu bintu bigari tubona ko ariyo nini, ariko fo ntabwo ariyo nini. Amen. Haleluya. Hanyuma hakaza la force électromagnétique nayo. Hanyuma tukinjira rero muri duto cyane tugize ibyaremwe bifatika, ariyo bita atome. Hari indani hari force ebyiri nizo nini kurusha n'iri ya gravité. Hari la force nucléaire faible, hanyuma na la force nucléaire forte. Iyo rero niyo ifashe utuntu twose hamwe, bigatumana n'ibintu binini nabyo biguma hamwe. Bivuga ngo force ikomeye aho Imana yashize ni mu tuntu duto. Niyo bita la force nucléaire forte. Ifata mu mutima wa atome biriho. Iyo force irekuye ibiri mu mutima wa atome,
niho hahitaba rero nk'iriya ziriya mbaraga zatwitse Nagasaki na Hiroshima mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Byose bihita bishya. Ni ukuvuga ngo iriya force iri muri atome, wayumvise, ziriya force ebyiri ziri muri atome, ariko cyane cyane iriya nini yitwa la force nucléaire forte, iriya iri mu mutima wa atome, ifata umutima wa atome gutya, iyo bita za quarks hariya indani hariya, iriya irekuye isanzure ryose rexplosa rikavaho, isanzure yose. Hano rero Abaheburayo ngo ijambo rya Kristo, uyu Kristo uvuga ngo ni ijambo rye, amen, niryo rimentena izo force. Hanyuma ukajya kuvuga ngo urasuzugura Kristo, n'ubupfapfa no kutabimenya. Wayizi, ça veut dire nier Christ, c'est nier les forces fondamentales qui maintiennent tout dans l'univers ensemble. Bon, guhakana Kristo ni uguhakana izo force zituma wowe uriho aho kandi uri ico uri cyo. Wayizi, la négation même de Christ, c'est la négation de ta personne. Bon, guhakana Kristo ni ukwihakana nawe kuriho, kuko les forces maintenant atome zo mu mubiri wawe Bibiliya itubwira ngo ni ijambo rya Kristo. Imana ishimwe. Niyo mpamvu rero bivuga ngo nubona umuntu avuga ngo nta Mana iriho, ngo murebe mu maso, ngo uzabona mu maso umupfapfa. Ayibizi. Amen. Mumenye ko turiho iki? La suprématie du Christ. The supremacy of Christ. Bivuga ngo Kristo ari we n'urwego rw'ikirenga ahagazemo mu byaremwe. Niyo mpamvu ugiye yo mfukama n'undi ndasenga. Amen. Haleluya. Amen. Kumenya ibyo bimpa imbaraga mu kwizera kwanjye, nkamenya ko nta na kimwe kiri hejuru ye, byose biri munsi y'ubutware bwe, kuko ni wowe wabiremye. Imana ishimwe. Ariko twavuze iki kare? Twavuze ko ntushobora kumenya Kristo ari we n'urwego ahagazemo muri creation mu byaremwe n'ubwenge bwa kimuntu. Ubwenge bwa kimuntu bukumenyesha ibi bisanzwe. Amen. Ariko ntabwo ushobora kumenya Imana n'ubwenge bwawe. Kubikeneye iki? Gnose y'Imana. Mwabyibagiwe? Bikeneye gnose y'Imana. Gnose twavuze iki? N'ubwenge n'ubumenyi buhishuwe. Twavuze ko hariho abahakanyi bitwa aba ate, hariho n'abandi batari abahakanyi bitwa aba agnostic. N'abantu bavuga ngo Imana nimba iriho ntabwo twebwe twabasha kuyimenya. Umva se bayihakanye? Oya. Ati nimba Imana iriho ntabwo twabasha kuyimenya. Urabona Mitterrand uriya yari perezida wa France. Mitterrand ntabwo yari ate, ntabwo yari umuhakanyi, yari umu agnostic. Niwe wabyivugiraga. Uvuga iki? Yahakanaga Imana? Oya, yaravuga ko nta muntu wayimenya. Wanyubise? Ariho guhakana Imana ngo nta Mana iriho, ariho no kuvuga ati yewe nta wayimenya, kuko iri kure yacu cyane. Uwo rero ni umu agnostic, kuko ntabwo yemera ko hari connaissance, ubumenyi bwahita umenyesha iyo Mana. Ariko biratubwira ngo Kristo niwe bumenyi utumenyesha Imana. Amen. Twasomye Abakorinto ba mbere, umurongo igice cya mbere twabisomye, umurongo wa 30 baratubwira Kristo ari we niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana. Ntabwo nawe twebwe bwenge, Kristo waduhindukiye kuba ubwenge. Wabyumvise? Amen.
Kristo yabaye ubwenge kuri twe. Amen. Il a été fait pour nous sagesse. Ubwenge, gukiranuka ni ibintu bine biri hariya. Niyo ibaha kuba muri Kristo waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, no gukiranuka, no kwezwa, no gucungurwa. Voilà. Nuko Kristo niwe ibyo bine byose. Nuvuga ngo ufite Kristo aba afite ubwenge buva ku Mana. Bwitwa gute? Gnose y'Imana. Ko hari na za gnose zitari z'Imana. Aje kubabaza, ese bariya bariya bitwa les roses chrétiens n'abitwa les francs-maçons n'abariya mujya muba ngo les illuminati, wabibise? Abo bafite nabo gnose yabo, nabo ari gnose y'Imana. Rero ntabwo twavuga gnose gusa, twe kuvuga gnose n'isoko yayo. Muribuka mu byahishwe Yohana aho Imana ivuga ku itorero ya Tuwatira ngo muri mwe abatamenye ibijyepfo byande Satani, abatamenye gnose ya Satani. Ngo nawe afite ubumenyi ahishurira abe budashobora kumenywa n'ubwenge bw'akimuntu. Nk'uko Imana iyishurira abayo gnose yayo, ubumenyi bwayo binyuze mu Mwuka Wera, Satani nawe mube bukuri, numva nawe abaha ubumenyi bwe. Murabona, abatari muri Kristo bose ni abakozi ba Satani, niko birivuga. Abatari muri Kristo bose ni abakozi ba Satani, babimenya batabimenya. Ariko hariho rero abantu bihaye Satani neza neza, akababera Imana n'inyuguti ntoya. Abo rero bari initié muri science occulte, binjira mu ishuri rya Satani, nawe akabaha gnose ye, akabaha ubumenyi bwe. Urugaho kare twasenze Imana ihe ubwoko bwayo, itorero ryayo, ubumenyi buva kuri yo, bamenye Kristo neza n'urwego rw'ikirenga ahagazemo mu byaremwe. Ibyo niyo yabashisha umuntu guhagarara ataguma ahindagurika ngo yakijijwe, ngo yaguye, ngo yizeye, ngo yayivuyemo. Urabona, ibyo rero nibyerekana ko abantu ntago bamumenye. Ukwiye kugera ku rwego umumenya mu buryo n'ubw'isi yose n'ubw'isi yose yareka kwizera wowe ntacyo byaguhungabanya. Mwanyumvise? Nimwibaze mu gihe cya Pawulo, iyi si yose ivuga ngo ntago twizera Yesu, turamwanze, turamuretse, ntabwo ari Imana. Hari icyo byari kugabanya kuri Pawulo? Ko yaramumenye. Ariko uyu munsi akantu gato karakoma, ugashakisha ba bantu bavuga ngo ni abakristo ukababura. Apana mu isi, ukababura muri Kristo. Ntago baba bamuzi. No. Kumenya la suprematie du Christ ni ikintu gikomeye cyane. Amen. Mujya muvuga ngo ibigare ni ibyo reka. Ibigare ni kuba mu bintu utafitiye ubumenyi bw'umwihariko. Amen. Ntago nsenga umwami Yesu kuko abandi bamusenga. Ntago musenga kuko abandi bamusenga. No. Jenda musenga kuko namumenye. Ntago ari kubera ko abandi nabo bamusenga. No. Dans ma vie privée, je prie. Muko nsenga mu bandi, nije nyenda senga. Dasabana nawe. Ko ntago mbikora kubera abandi. No. Icyo kintu rero abantu bakwiye kubimenya. Bakwiye kumenya ko kuba mu bigare no kuba mu bintu udasobanukiwe neza ku giti cyawe mu buryo bw'umwihariko, ku mpamvu zitandukanye. Ukaba mu bintu ku mpamvu zitandukanye.
kubera abavandimwe babirimo, kubera ababyeyi babirimo, kubera impamvu XY. Ariko Imana yaduhamagaye kumumenya neza Kristo n'urwego kirenga ahagazemo. Imana yabwa icyubahiro. Dufate iminota 10. Haleluya. Hamwe no gusengera abandi, twisengere nawe ubwacu, kugira ngo Umwuka Wera aduhe kurushizaho kumumenya no kumenya urwego rw'ikirenga ahagazemo muri creation byaremwe. Imana ishimwe. Amen. Rero ntuzigere na rimwe ushidikanya kuvuga ati Kristo Yesu mwami wanjye kandi mana yanjye, kuko ni Imana by'ukuri. Amen. Supremacy ya Kristo ibikuganisha kwereka ko ari Imana. Amen. Ni Imana, kubera ko Imana ari yo nzira yashimye kwishurira abana b'abantu. Azitwa Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Kristo ni Imana mu bantu. Amen. Nimba dufite Kristo, dufite Imana nzima. Nimba ufite Imana nzima, ufite byose. Imana yabwa icyubahiro. Amen. Twati minota. Uyu munsi tuwe turasengera iki? Tuwe turasengera ko duhagarara muri revelation, duhagarara mu ishurirwa ryo kumenya Yesu neza uwo ari we. Amen. Pana Yesu wumvise, pana Yesu wasomye, pana Yesu wumva muri YouTube, pana Yesu bavuga Yesu. Amen. Yesu Kristo, Imana rurema, ukamumenya ku giti cyawe. Iyo tuwe turasengera we, kugira ngo dushore imizi muri we ntituzanyeganyezwe n'ikintu na kimwe. Kuko iyo umaze kumumenya neza, mu kwizera kwawe uwo umuntu ushikamye, kwizera kwawe kuba gushikamye. Haleluya. Iburyo bagwa bakava mu gakiza, ibumoso bakagwa bakava mu gakiza, wowe guma uhagaze muri we kuko wamumenye. Amen. Rero icyo nicyo kintu gikuru uyu munsi dukwiye kumenya. Kandi mukwiye kumenya ikindi kintu nacyo, twebwe mu gihe cy'iherezo dufite ikibazo gikomeye cyane. Kubera iki? Dufite ikibazo kiruta abatubanjirije, izindi generation z'abakristo. Kuko turi mu isi iri komplike kurusha kera. Turi mu isi irimo ibintu byinshi cyane by'ibishuko birenze ibyo abandi bahuye nabyo. Mwayumvise? Turi mu isi yabaye transforme mu buryo bukomeye cyane, aho ushobora guhanga amaso ibintu biri, mwana baravuga mu bintu bya technology ngo l'intelligence artificielle, sibyo? Turi mu bintu biri artificielle cyane. Abantu banza amaso ibintu biri artificielle. Artificielle ngo iki? Ntabwo ari ibintu by'umwimerere. Wayibise? Abantu bari mu buzima butari bw'umwimerere. Saro danger turimo twebwe aho mu gihe cy'iherezo. Amen. Bari muri ubuzima buri artificielle. Iyi niyo danger, kandi Bibiliya yarabivuze. Abantu mu gihe cy'iherezo bizabakomerana mu bijyanye n'ibyo kwizera. Nyuma mubona abantu bari artificielle, matora abantu bari artificielle. Urabona? Ni biri artificielle gusa biraho. Kareba ubuzima bw'abantu bwo mu mwuka nta profondeur bifite. Bla 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 bla, ibigambo gusa. Nyuma Satani aho harimwe bigahenuka hasi. Nka zanzuza nuzeza kwa le hutela le ma izi nzu z'ibiti. Pana nyakazi. Kuva hasi ibiti. Apana inzu y'amatafari ya rukarakara nyuma ibyatsi. Kuva hasi ibiti no bagasakaza ibyatsi. Muhita gute? Napana manyegeka. Les huttes. Mutururi. Murabona hariya muri interieur hariya. Ariko bita termitière, umuswa. Iyo uriye hasi hariya, wowe ubaza ngo ufite inzu. Naho igihagaze. Haje rero se gwakira irayiterura ugasigara uryamye hanze. Agakiza kabeshi rero mwayumvise kameze ngayo mazu utururi
twarariwe n'umuswa mu butaka, none babona ibiti gusa bigihagaze, naho ntaho bigihagaze. Niyo mpamvu rero barashukwa n'ubwo iyo haje rero imiyaga rero ngo twatururi turatumuka, bagasigara rero bari ku gasozi. Wayumvise? Kumbe rero ntaho byari bihagaze. Ngibyo rero ibyo mu gihe cy'iherezo. Agakiza k'abantu n'utururi tw'ibiti n'ibyatsi, noneho imiswa ikarya hariya, nyuma imiyaga ikaza igatura. Bite se wewe ejo wari mu itorero, none dore wowe uri heho? Ibyo rero nibyo bintu rero bihari muri iki gihe turimo. Agakiza ka benshi karahinyuka, n'ukwizera kwa benshi kurahinyuka, kuko bari mu bigare. Kadusenga Imana idufashe. Iminota 10.